Asho bafethu uZakes la. No bafethu kanti ikhosi lenzani bafethu? Kanti ikhosi lenzani ebuhlungu kangaka ebantwini? Bafethu. Yazi bafethu engizizwa bafethu ikhosi lithenge u-Arsenal eVellebayi kanye no Luke Badman yabo. Libathenga lapha kwiLontunjana kwiSpurs yabo. And lento akusinto yamanje yabo, especially u-Arsenal eVellebayi. Into endala yabo, kade bamlinka neKaizer, kade kasimfuni iKaizer yabo, kusukela kuleya season lephelile yabo, sasimfuna uLontunjana u-Arsenal eVellebayi. Kwasho ukuthi iSpurs asifuni naye, samdurisa sambiza imali engaka yabo, sambiza imali enkulu sangafuna naye yabo. La selayiyela lamyeka-ke lapho ikhosi yabo. So njengamanje basayinile ikhosi yabo, but then i-team yakhe iSpurs sithi sona sifike kwi-pre-season, sithi soqala i-pre-season njengamanje. Masifika egroundini u-Arsenal eVellebayi kanye noLuke Badman abafike egroundini and bona abazi kwenzakalani yabo. Ithi team yona yazi kwenzakalani ukuthi kwenzakalani. So i-team iSpurs sesivulele iKaizer icala yabo, sesivele savulela iKaizer icala ukuthi yona ayikazi idayisela iKaizer abadlali yabo. Ithi labadlali ayizange badayisela iKaizer and kunomunye umdlali ngiyamkhohlwa igama lakhe, kunomunye umdlali naye bese ekumaZulu yabo, naye ngathi uhambe ngendlela abangayiqondi ethimini yabo. So manje le cala angazi ukuthi kuzoba yinto ezohamba ifikephi, but nje ivulile icala, ithe izovula icala kahle kahle ayikalivuli kodwa ithe abadlali mawukuthi ababuyi ngempela ethimini izohamba iyolivula icala yabo. Ngathi banike a certain period of time because u-Arsenal eVellebayi benoLuke Badman basesquatini esihambile yabo, esihambile sise-Netherlands kwi-pre-season yabo, kanye neKaizer Chiefs. So nje bafethu angazi ngempela bafethu, angazi ukuthi kanti iChiefs bafethu yenzani. The time isithi iyazama iyayithola iquality kuvele kuqale phansi iy'nkinga futhi. Bafethu kanti senzani thina bafethu? Akufanele sikhompithe namanye ama-team. Bafethu ngeke bafethu. Yabona lento yeSpurs kodwa manje futhi kuyafana, iSpurs asinamali. Makuthiwa seliyalivula lecala lenkantolo sokhokha ngani? Because siyazi iSpurs njengamanje sinenkinga yey'mali njengamanje iSpurs. So to be honest, nge-opinion yami, noma kuthiwa iSpurs siyalivula leli cala, I don't see iSpurs winning this case bafethu. Angazi mhlambe nganomunye umbono but I don't see iSpurs winning this case njengamanje mina yabo. Because iKaizer ngathi yenze lento le eyenziwe yiPirates kuMbuli, not kuMbule man, ku-Apolis. Mothi yakhumbula ucoach ka-Apolis uthena ubengazi lutho ngendaba yokuthi u-Apolis uyahamba. Uthena ubemfakile esquadini, ubenama-plans ngo-Apolis, kodwa mayesefika ejimini ufika ubona useyeza, usezwe indaba ukuthi u-Apolis usejoyine i-Orlando Pirates ekubeni yena ubengayazi leyo nto yabo. So ngibona ukuthi lento le ilento neKaizer yenze the one and the same thing yabo, one and the same thing lento eyenziwe yiPirates. So I don't know bafethu ukuthi lecala lizohamba lifikephi, asazi, but I'm concerned man. Ngibhlungu ukuthi futhi kungenzeka siphinde sibaluze futhi labadlali abayiquality kangaka mfethu. Kanti why thina singafanele siyithole iquality kwi-PSL bafethu? Thina masifuna iquality njalo fanele sihambe siye le ngaphandle eAfrika. Why singamale siyithole iquality la ngaphakathi? Because phela iKaizer kahle kahle siziyathatha isinqumo sokuthi ngcono ithenga abadlali le ngaphandle yabo, because every time mayithenga umdlali la kuba ney'nkinga. Mengabe bengamdurisanga umdlali kuba ney'nkinga ey'kanje yabo. So manje we might lose uVellebayi bafethu noLuke Badman, but to be honest I don't see iSpurs siyiwina le case. I really don't see iSpurs siyiwina mina le case. But nje bafethu iqiniso ngibhlungu bafethu, ngibhlungu. Otherwise bafethu hayi, ikhosi alipheli moya bafethu, solo sincenga bafethu, ikhosi alipheli moya, ngapheli moya makhosi.